nonto bakugwatanira na bautwe ntuko ya narua kiri mubango yo tujo mwekoro omwega ngakwera intuko ingi na twitite mononga kwera tukinyite guntuko gwitorwo rwa Nyanki na ngakwera tugwatanirite ne kuruba thongi ntuko ya narua ko wote komboeka gote kugache nonto mubango yo mwekoro mume imubango yo gwitana ekoro mantu ja gwitana mbere na ja kutherema kana kwararamia miturire yao uria kwagirite na nenga kwera gwatanira na bautu tumbe kuthe tukigwitithia kiri mubango yo jojo mwekuru mume ugwatanira na bautu wigwejera twinajo nago iwendera na kuti ujuritie nafasi ire tigere nau ugwate kujure rutere rwaku na twi tukamenya tugura tukumba kuthe atuge kuthithiria kana tuge kuthondekera muthenya jwaku ngakuririkania ningeto agatwiri kinoti na mubango jojo ijo mwekuru o mume jojo kuyera thaithatu cia ugoro ntuko ya kiumia mwanka thaithatu na nusu cia ugoro na ngakwira mubango yo tutithera twinka twithera tumagaritwe ni majanja Faraja Premium Tea majani jara ya kugwata ninde kwatiga kwe mwagoro tigere ati utumira majani jaya no ntu majani ja kugwata kuga majani ja kugwata jara urumaga tonini urona kunyerete mwagoro ugaigo kunyera no ugatha wikirita rukiro gokirorotete majani jara ijo majani oyara uka urumato nini tu na lero yakira chaine kuya gatuika majani ja kugwata ko woni ke ngukwira ekuruba barambete bambera iba teste kana iba semete muchemo ya majani yau na baigora jombete kwithira jage karana jake bateria muturire ne jo dirikana majani jaja jathondekeri aja Kenya imu Kenya nontu bwa a Kenya na ikyo ngukwira ko utikaigwe wena wasiwasi nontu ria wakinya gwaku kinyonogi imajani ukomba kwithira ugitumira na tutingo tukuthimerete majani ya kuringana na mubuko jwaku urajukari urethira wena kira tutikopagua atituga tulithimera bara bena mbese nyingi twithimera muntu kuringana na kiwango kiawe wewe thira uro ithano uro kireo kena wena kio twina majani type chiombe twamberetie na 15 gram net twina joja ya kowe tandu kenerera kwina go mwere mdengeria majani jaria 15 gram kulingana na mabuko jwaku na ule okenda lakini ya utora wenda ya kuinga ingia majani tuna majani methembe mingi ngo kuona ngia 100 gram twina yaja kowo tonyo dukenera yo mbyo kaka gotio makanye kira wina kio ukairomera mbagiti yaku umekwithira kiumagarukanio no tigwo na ti majani nate kwa ibisha burukinya uche manete ne kuruba ku abakundia bagakwira majani ya uje na nkanya na tigo ukinya twina jange ja 250 kana 250 gram majani jara ubagweta otiomba kwaga ndukene yombe kinya bioski bya bire akwena ogwe wodera ta yareta mwere tuthaganira majani jaja majani jari yako geta ate ya kugwata ko uninde kwetega kwi mwakoro tigere ati utumira muntu kwenda jaja nginya yari aja special ukejo kunura dene akangu kunurira konia kataka gold watego kona yena mwanya special ko ujaja najo 500 gram net kinyayerio na box yo hizi wajaga mwere atutunenkeria majani jau turienda majani ja Faraja Premium Tea ijo majani ja kugwata na tigo unande twina yange ja baraba tiendete gwikira chaine miako mtu tiendete kutherukia majani ukona majani ja kunu uruge ucoke wikire majani glassine kana chaye ku uruge wikira majani glassine tibas yaya otombe kaka kinya lemwe jaire yakatuika ja kugwata tejara katinda ko inyera imajani ugatombe kale moja jaire na yatuika majani ja kugwata ko ndakwira narua ntuko ya narua ukiona kwa kwethira otiamberetio ja tumira gerio tumire majani jaja imajani jatiomba gutuma wigwa ukinaina kagika kainya usavira mugeni oku are wethira wina kinya family yaku ria boko enjoy chai gote mtu otigwa agikena ko ngakugwata ugeni kiri mubango jwetu ni yangu kwiraja kira gitumagaretie ngakwira karibu sana ngwatanirite ne kuru ba rongora Nyanki kombe kwithira bagitwira urabe mbete kwithira bagitithia muturire jojo jwao na mbere ngona timbiri group women group bariaja na mpambirite na mtogwitwa Rebecca ngedoke dia mutegeri no mureta kwate no twire gikundi giki kienu yeta kwate marieto jo Bwana asifiwe. Onimbe tawa Rebecca umurunge na ndi monoku ngai nonoketie nkoro ekwa
Oni ndi mutongeria wa ikundi kia Nthimbiri Women Group self help kira mwathani atutetherie turambiriria mwaka wa 2000 mwankanende itwetete na mbere nakio na ngugi mwanya ira turita ndene ya njachi yetu gutethania twetu tuingwa twakiambiririe kenda tutethania na ukiria ekuru muno itukiretie njachi yetu na njira ya mwanya muno njira ya maromba no to itwiche maromba iyo yatumanja irwa mabwega no mwanka nja ethire na maromba akinya Biblia ni wanjera iromba amwe niyo ikara bwega ikundi ke ikokiretie family chetu muno nja nyingi ire ciare na nja nyumba chantaka itombere kutethanya na mbecha bomba waka nyumba chambao na kweba ni nyacha maiga nyumba inge ira cheimba wa na nyanki ibombere kuruta nyanki baka na mabati nyumba nyingi ire itare na ikombe bya kunywa chai bya kisasa kana bya kendenjeto ibombere kura ikombe biu na kura kinyaza mosinge cheteza kwa chieto lo ameke aita mwanke akinyara mukurware akanywa chai twena kinyaza ni nyingi muno kwethani oringe zekia kwera wandikeze no tuzani emwe kuro ya maromba twetete na mbere muno ndene ya group itieto na itwelete mwathani ete na mbere muno no itwetete miaka mingi na mwanka nende itokinyete antu kwambiria project inge mwanya cha ukiria ekuruba twena mubango ywa kura onja ethra enanga ngambe yeria ngagubega gutusaria gikundi kiao kiritwa atia na ingwetike mutegeri uria mwana bautiko undengenda mtu gwetwa Joyce atwire gikundi giki kiambiririe mwaka yuriku kana bwa kino kuruku ngana. Bwana Yesu asifiwe. Tuli tingwecia mwathani ikundi yetu kia Nthimbiri Women Group kiambiririe 20,000 na itwetete na mbere boya muno obubo igwa mwari oro mbere aua twakiambiririe twena thina nyingi muno twambiririe na maromba na ikundi gitu kiambiria na maromba itoranire into boya pio uti mwekoro wa kanisa wa ikundi ge ate interview nyumba tochoka tokaniria kwethera kuria kuro bari na nyumba itebui na boto bakira nyumba tore ikundi giu kekoro twachoka twabwethia manto yange ya manene muno itoranire nyambori na cyo twinacio twachoka ende thai tuna mubango yonge nayo itokwenda batu itokwenda kuranira ngambe cieria na twenda utethio bonene muno kuumania na faraja kenda batutethia batugiria kenda tona kenda tukomba kuranira ngambe tore ikundi giu kiombe kenda tomba wokaniria. Thank you. Mtogweto Aliet mtogweto Aliet ukatwira gikundi giki bukwambiria bwambiririe buri antu bangana. Bwana Yesu asifiwe. Oni yetu amuchana na ndio mwa wa mutongeria wa ikundi kiki ya Nthimbiri Women Group. Gikundi ki twambirie twe bakanisia Nthimbiri twinka twachoka tona gete tuteja twekira kuroba kanisa twinka twekira ekorobonde bantora batunisa mwanya beja bato njoini tona tukwingia muno twaganya twajeta chapter 5 twena ka irandete na egoro buru eta kwa rongo rwa nyanki enge tumeta kathiri enge gatombe enge bweganda irenge minchore endo tu chapter 5 ndena ikundi kemwe Ipo kama no chapter 5 kere gikundi kemwe kwa uranĩtie mwanya tonto twekira kurubonde bantora batunisa tuombe kira giatumire buga uradia kabonere kuruba bakuingia moro kana kaka ko batikinyara buchemana ire buga kabone tutekinyana twaingia group ya nene muno twaigande jire 5 lakini jire under one management. Okay. Ibo mutegeri no kwigwa ikundi kiro kina antu baba inge bonere batemba kwethera bekinyanira kana bekinyaniria mibango yao bale bekuraja bamwe bekuraja pona bagauranie ikona nige kundi kina mantu na kiri na weti na mbere rega tigwa mtu gwetwa Rebecca atwire Rebecca ndiye ku kana ne wetire na ndiye je kwambire gikundi giki
ibwega ura weyire ne kundike ni mutongeri omwe wa kanisa yetu aitawa Jennifer wa Muthaura aritangwe na NCCK Meru Region aria ofisine Mutindwa nweyire na endia ya aumere nontu bome nontu antuma murungi beri wo nontu ome okaitha kana ukawatia tawa umeka rungu rwa metha beke iguru kenda muntu urongiona aumire na ithwanyo ri ndene ya kaga ket kire kuruba kaga sinon areya nario atu nenkera ndene kanisa ya Nthimbiri ari omwe wa mutongeria wa kanisa iro tuyukirie ithwanyo riu na tura implement untu immediately turagana group tiu turambiria maromba no tupontethia kurubetu muthikire no kuigwa nara aindia yewu ya gikundi kiu kiao bambiririe na kini no twende kumenya mtu Joyce gwitwa Joyce atwire gikundi giki bakwambiria bakiambiritie bakienda na bena rengo eriku kana imbi oyo ngo bambiririe bona bambirie kuthithio ntu bobo imbi bambiririe kuthithia bakwambire gikundi giki ikundi ke tokiambiririe 2000 na tokiambiriria twambiririe na maromba na twambiria maromba itonere kuru bate wiciomba tona batu tutethani kenda tomba kukaniria na toe kuendelea buto endeleere itonere kwenda utethio kenda tomba ukira boya muno njirwe kura ng'ambe cieria ko batu kwenda utethio tore kundike kika Nthimbiri kenda tomba utetheka bura kwagi mwekuru riria ejete gikundi-ini giki na kwenda gutonya imbi butega bukamenya mwekuru uyu na ati na wagi ntoni mwekuru uyu na rungami bwega na njawe na ati na siasa na ekuru bangi na aria imbi butega kimwe bukamenya akomba gukopu na baubwi gatumenya antu baina discipline the smartness na kweja bate na manto ya maingi na kugwata ntodi gikundi-ini tutiaragia na inya tonto kaje na inyo kagitwa mulomo tugita na mulomo yange twe mawatho jala yakurukirite kanisa ya Methodist tutingataga mawatho ya kanisa ya Methodist ya baba yaku batunisa tuone tuano jo tukatingatira tonto tubato fomu ekundi keu ya gutana ale twarekire eria otagwa ale batani ko tonto gatana no toko ditangagia gwasibo batwe na toka kuta ikundi ne pio. Thank you. Mutegeri no kwihwo ibagita na muromo nontu muntu ethira agita mugaru na watho bwekuru akethira akigitwa watho lirikana guti guntu guti watho riu na ndi no mpende kumenya kethira kuri ekuru bwenga gikundi-ini sofa utebo twenga pio ibo twabadirie miaka wabadirie miaka ile bagachoka bathiragia miaka iri bagachoka kuringi okay ibwega sana alieti nontu bo Joyce na teokirire Joyce pere nade kwambiria nade ni ontu buriko bwina bu burato ina bu bura butithetie na tai ibwega ontu burato bethetie thai ka ikundi kiu kia kanisa Nthimbiri i project twambiriretie project ya itoko thambia kenda tura ng'ambe na project ito miambiriretie na itwetete niona mbere ko batu twenda utethio ni kenda tukomba kura ng'ambe u kenda tomba ukiria mwekuru na ke project eu kwina ndere eri Isiolo nyo tukwenda kwambiria kenda tuikakia eria Isiolo na thai imbi butithitie bona bwina yo njare na imbi butithitie bukona bukurikia kuthithio ntu bona bugufaulu thai twandikite tukwenda kwandika proposal katwathanakia kwandika proposal na twathanira turi kamete ya gikundi kiu itukwandika na ituthuranirite kwandika project iu kenda yaeta na mbere kwa tuthwanite kubethia mantu yau kenda yaeta mbere tutethie iguru na tutetheka twetwinthe ibo twambiriretie u na ituthite mbere itwambiritie gutha mbeca itwambiritie gutha mbeca na twina cio tayari kwa tukia kona utethio gatongela tukona ka utethio kakongela mbeca iu cietu twabwethie project iu nekabua okay ibwega nontu bu muntu gwitwa Rebecca
akiba ububwingwe makinya je ko ubujukitie makinya je rikujaja yarabukuga ijo jaja twinajo meamtu kugura pick up kiri mwaka jo no mwanka ethire ne kinya jukitie ne kinya riku ria mbere kana ibo makinya je ribujukitie buona kuri akwe ne kinya riu kabotigerie tuga support kanibumba gukinyira batwe twina mathuganio yau na itukitie talia ukulukira ekuruba in fact ne ekuru bate tekuru bandeki ne ekuru aremi nyetuga kwetha twina bandeki maybe na group no ngomwe ne ekuru ba ichoma kyabongwa na kurema na kurethio ku kwa ng'ambe inka ite ne ria rakwendia baba inge beta ibarwene mpaka thunkuma mana thatu ntuko lakini twethera twina merry go round every week na mbeche merry go round ichu twarikanirie ichu twaika tukauthuranakia every Sunday kenda chethire cho cha tutetheria mantu ya kwambiriria project yarungamira ibaga mutegeri ingwetikia nwitite na mbere kwithira uri amwe na bautwe igwa bena gakundi beta o kiumia ko twachokera bagomba kwithira betumenyithia gakundi ka betaga o kiumia ibaze baga kana imbi bathithagia ku kana imbi balizaga baita mungana kari no ntunya ko lera no igwe kwithira ukiungana nabo ko ninga kwira katujuke break kanini no kona rio ria ria ride katukugita ruya na igyo ngukwira tukunde cha inkwirire aja tumagareti faraja premium tea maja njaraja kugwata tukunda kacha ikauna twicokera kinye kuru baba bakomba kwithira bekwira urapa igua gukurukira majani jaja inyandeka ite kuraja ririkana mubango jo mwe kuru mumena ni gatwiri kinoti